Abusuafo me chachi obia ema yi na ho akwaba e de baba Grace TV eso me gidi se eja nyankopon dum obia ho ya abusuan se de bia me kan da na mesrew obe page channel yi so na subscribe ya ma me di mu na afi what turn on notification na wa share ama foforo nso nya bia hwe me so obe yentinya me shrew na onye wo so akoma so ade enfama abusuan ayi na enim areho aye die de bia yetini so tempenten kwani na ye Charles kodwofo so that Lumba ni watching sensem bebre na yenka bi nhiem enede ya Yesu Kristo wachi awa fimpim mienu ene aduonu num bronya bosom inde to so eye ensien krata ababonten ya krata ababonten efri the direct family of Charles Kodwofosu na se mechiremu a abusuanfo mo kire se wo mo na ye that Lumba abusuan oben wo mo pa sa na ko eko na abusuan efri pa ko so ne eko na ensuta eko tenten na so na nsem bebu wo de betodwa o ma kire nsemu amoma kire ko amna kosi se sabi Odobroni kwan no wo mo nyintum eno ya baako ana wo masanso akasa e de a kire se abusua pedi ko fusu nsem bi a okosan United Showbiz so kan ye on se di kan kwa be di won komo ma o ka se ma me akoso asewa on that Lumba wo marriage certificate fi Germany no Mr. Mekon e fake na okọ Ashtown crofro ne bantam akra e nipa bitimi entu hyem wo ho e ma wo timi akata ba be ka se originals na nye papa na ye fake na no abusuafo ya babonten abekasa tia strongly omo condemn sansem no pa e na afi omo sa den sem aka todwa e dia fa papa hye ho se omo sa man voice papa hye nye busuani papa hye free ha e na won ka omo na de enso busuafo na be kirem se papa hye oka busuani ho sabi onye busuani de enso onye busuani nantin fi bebre to oka ho bi ene UTV for United Showbiz ya ye maame Empress Gifty Empress Gifty adoye e dan no wono so busuafo aka bi Accra e dia chere tu de onim yensa bre na busuani asem beba da bi o ye ranka tan mu e ne hwe the Accra County press release for immediate release and that 6 December 2025 from the family of the late Charles Kodwofosu, that the Lumba. Now you can kind of say the direct family of the late Charles Kodwofosu wishes to address several matters of public concern and to clarify ongoing representations surrounding our family and the funeral process. Let's say that Lumba busuya ya mo che se on na oben omo pa na nsa na akwabuja tintin na so omo de krata e ba abonten abe church nsem mu kakra nsem a abetodwa o man Ghana mu na bebre na Ghana man ma obi a epem nchemu no mba be church mu na ya tiase na sabi nsem bia entesa no ya fa ne se etisa ti edi kan say first we reaffirm that Nana Yaw Akosa, popularly known as Evangelist Papashi, is a long-standing family confidant and the designated spokesperson during this difficult time. Yes, one more come will be able to say Nana Yaw Akosa, yeah, type friend say Evangelist Papashi no. Oyobia enfie bebre ana waka abusuana ho ene abusuana tu anamon enti abusuana e wagidie sonko no me ka se obi confident a na se wo gidie wo mu ya onim se ade bia o be hye nsa se onye wa no be ya amawo e wa brefi bia amawo ti o so o ka ama Ghana man nyina ate kom na usuka e wo by Grace TV na man say na say Papa Shi Evangelist Papa Shi Nana Yaw Akosa oye long standing family confidant na se obi a oni abusuana tu anamon nya ne enye nnura anasa dadru bebe wi and Papa Shi be bibi e dia je ni munyam da kra mfi bebre and oni abusuan no etu anamon and na wasa chem say ono so na abusuan yi no say won kan san fam wo monti that Lumba immediate family no ya fa ya poku da no ma me akoso abrempo ma me gina jam fi that Lumba ma minia afei woni aka mela no ni say abusuan fo ya aka ma China pa akusifo yi omu na eka bom no Papa Shi no wani say on kasa ma wo monti Papa Shi kasa wo ba bia enye say bi ono ande ne pe eka or kasa immediate family ma me akoso abrempo fa ya poku mo anyone ya aka ma me gina jam fi mu na yi no say on kasa emfa mo after to also be more say any suggestion that he is not a family member or lacks the authority to speak on our behalf is false, unfounded, and must be put to rest. Nese, say we be jina baby, ekas Papa Shi kra Mr. Mekon, onye busuani, na woni tumi bi asa so kasa, edema eye abusuano a, enya no kra no kra bi anim, eni na so bia, and after sanse no bi ka bi sa, ye mo fan to say omo immediate family na yi Papa Shi, Evangelist Papa Shi, Papa, yamini pa wadaroma, and omo yi say on kasa, emfa ema woman. Yet also be more say he is deeply embedded in the Fosu family structure and is far more conversant with our internal affairs than many individuals making accusations against him. Next will be about the Fosu family that Lumba busuano ono onemu ye pa ya chese onim omo akadia mamani amani bibia onimu ya empokra onimu busuano mu ye chen nipa ni bia wa bonten a
cansem edigu papa she esono. After to also say, secondly, the family must respond to the unfortunate remarks made by Mr. Kofi Usu during his appearance on UTV's entertainment program. There's a Busiano, they told to be Omoka Papa she the area, and say, Debbie, and somebody or what Abusuapanin Kofi Usu Kaya. Na a hard dream, then you can say, or Kasa, and so Oka or United Showbiz Esono. The idea and some on the NTL say, his attempt to describe a valid and authenticated German marriage certificate as an Ashtown document in quote is not only pathetic and uninformed, but also a clear display of personal bias and hostility toward Mrs. Akosia Sewa Fosu, the lawful widow of the late Mr. Fosu. Next, I want to say, Abusuapanin some work out YouTube so no come back and say me I drink a can be a Abusuapanin na bonten and fetch up amre ma me Akosia Sewa ne aka. O kan say ma me Akosia Sewa and that the Lumba awade yanka ta no me sere me kan or say a fake na Ashtown ko nipa bitimi abi ho ba ante wan ko from bi yen tuhye mu ni ade no me kan say entwa yi and Abusuan de krata ya ba bonten say I no press ansem a papa she kan no except you ansem Abusuapanin ko fi usu e kan no mu fache me entwa yi kura entwa yi say awade yanka ta fi Germany mamu mu a na Abusuapanin ko fi usu when your platform kase say YouTube United Showbiz what na or say a Ashtown document a from document bantama document say bi nipa bitimi yen tuhye mu and so on just said there be ansem Abusuapanin kan a hard drink a more very pathetic and our friends will be able to pay the new year to the man cast asem no and I almost like chim ansem Abusuapanin kan almost to say a time any pa on pe ma me Akosia Sewa Fosu asem that the Lumba ye say omo trem ha no so that Lumba ye ya mraje ni tum no pa Abusuapanin ko Fosu pe na asem nti and okogina abonten Mr. Meka kwasa TV kase so sa e kan sem bi say edigu ye maame Akosia Sewa Fosu ehun efi afi o say it is shocking that such disrespect was aired publicly and even more disappointing that these inaccurate statements were met with smiles from the program's host instead of immediate correction. Then say o musa Abusuapanin some kind na ha adwen pa na mom de twa o nso mu kran ne say sansem Abusuapanin kan ye ma kwai ma ne ba badwam sabi na live program tie de o kan o ka gum framam na de twa o nso mu kran na ma wo mu adi nipa bi hu ya on say ebe Abusuapanin ko fi so sansem wetu dwa no empo sabi nipa bi na wo dwumadi na say na o mo sese and a host or tear drum the award shares you didn't back cost be kwan so na bi abeko start ye maame empress gift adoye na ono kwa ni mo ye se de ya o celebrate Abusuapanin ko fu so e de san branka ni ye mu a e bra Abusuapanin din san bo tu dwa mo kire se anka host ye maame empress gift adoye anka on trial se sabi Abusuapanin ko fu so se mo tu dwa am se ha adwen na emfa anka bo mu antin ka on pa chew on twe san sam nsa wo dwumadi na so da bi anka ba ne sa mo kire se host maame empress gifty na ono kwa anima ise the Abusuapanin e kan sansen after Abusuan say the family further states unequivocally that the funeral poster circulating with Mrs. Akosia Sewa Fosu's name displayed alongside another individual as widow was published without her consent. Let's say I said a young poster here na mountain so yeah on say abo boy maame Akosia Sewa din so ekuna afei Odobroni zo no so yekunani no de Odobroni asam no work but krata na mo ndi wa say o kire se omo ye krata no omo amusa ye maame Akosia Sewa se ne pese ye nti yen koso no ye nya na ye pese Odobroni din ka kunafo no nti yen fa nka ho ana be ni nimse court akase omo na ye kunafo nti e bia no nti na ma omo so ye san krata no ye waba omo amusa ye maame Akosia Sewa bia but then krata ye abey ye free the immediate family of that Lumba kire se one more edi poster na ba bonten no ya omo de maame Akosia Sewa din kan ose kunani afa ye ni aba Odobroni din kan ose kunani no one more musa maame Akosia Sewa so opene so omo nye ansa na omo kwakwa ye na so ha adwen afa it also be more say it does not represent her position nor the stance of the family and must be completely disregarded. Na say sa poster ba bonten ya kunafo maame Akosia Sewa edin kan ho bi afa Odobroni din kan omo chem say eno enye de maame Akosia Sewa agiatum ya maame Akosia Sewa enye the position no enye de ono ama ho kwan and enye maame Akosia Sewa nko a that Lumba Abusuan the immediate family no Abusuan ya ofara poku da no be chala Lumba e maame ni maame nuanom ya omo free na baako asefo no omo na immediate family no omo so nye ntumu da ya omo bonyo so se bi poster ba bonten na kunafo no maame Akosia Sewa din wo ho a ni ba baako foforo ya o chere se on kan but e Odobroni asem no ho ka
Odobroni nso edin ka ho bi omo nyintum enti it must be completely disregarded na say Ghana man nyina who say post na wa bonten say kunafo omo eye kuna no e ma me akoso ya say wadi wo no Odobroni nso di wo mu a ye montum san say abusuafo no that Lumba immediate family no omo nyintum afi ma me akoso ya say wan so nyintum ti sa na omo ka it was we will say additionally several names of Fosu family members appearing on the poster were included for cosmetic purposes and should also be ignored. Let's say, on the own funeral poster, no, because dinner goose no door so pa. Then on so it didn't go. You want to na just a nipper be na shada. Eddie nabe kekahwa say ya. I said one more ya. Eddie I say only Abusuana saying that I better tisa. You who ha you want to into sanitary just for cosmetic purposes. Nti my be on fan asimbia. Ha no say about. Kuna fi to us be say regarding the recent ruling delivered by Her Ladyship Justice Dorinda Smith Arthur, the family maintains full respect for the court. And I say, Nanu ya temu ye free the Kumasi High Court by Ebra Mame, Her Ladyship Dr. Justice Dorinda Smith Arthur. It's na drum na obua say Odobroni and afi mama akosia say omu na yegere esanse mama akosia say that Lumba ware no e wa afi apem anko de okron ba akomu. And na Odobroni so that Lumba ware no on the 10th of April. There's Abosome and Naimu Afim Pimenu any do they let us do 10th April 2010. Or also that Lumba one or that Lumba fear or tantra house. The Omu na ye our customary marriage moon. The Omu na Uncle Ukrano. Omu chese, Omu di any day at the Emma court no pa. Name Omu Kabiwa. However, we strongly disagree with aspects of the decision and will seek appropriate legal redress to ensure that the full truth is established. Omu di any buobi ama court. Nanso no kwen say a court nothing more de buy no. Emu fa bebre no a omo nyintum kra. Ya omo nsem bebre kafa wana de tense omo guso e boa wo ho. Ya enche kra. Eni magu akwemu a omo san be court biem. Akohwe se atenten ene no kore ebe daddy e wo omo afem. Sa de omo kire no. Sa na krata na eka. Enti na se appeal hun sensem a ya tete na busua. Omo guso a ya omo e boa omo. Omo se enche kra. Omo sa akodai court biem. Ama no kure bi e wasem we mu no aba be daddy esanse yesi yen so kanea emfa nhye kodo ase so kanea de si meposo mehren e wa man nyina so yen to aso bi mo say our commitment remains to justice, clarity and the protection of the dignity of the late musician's lawful wife and children. Say omo de omo ni bre ya bre na de bi omo de nkata e pa bonten na ma me brempoma wo fa no ura fa yopoku no kan sem say no ye interview say yan say o pepepepe ye en na hi on baako afe no kure die eno so ya baako ana afe se be en se that Lumba wiase a oba enyu mo boy dwumadi obedi ye no na yire maame akoso ase wa ya wa chemu as a lawful wife no se bi ni mu die eni die ni buo bi ese fata bia ase Ghana man ni wiase man no omo wiata so se kwampia so ya me amom ti ase bie ombe so mbo ho ban ya obi anfa maame akoso ase wa ni mu die se bi nim die ene se de osi ekon ye ejina akojo fosu achi no obi anfa en toto form enye ne basa na nyama me akoso ase wan kon ene ne ma sa na kata achim ewo ahase afi it was be mo say to the Ghanaian community in Germany and all who feel distressed that a legitimate German marriage certificate was dismissed and ridiculed in open court, we say this: do not lose hope. Now, some people want say, "Enti Ghana former what German abrochimemu, Bonham, and Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, anyone here can Stuttgart." Just say, "Oh, I can't say any man saying na sabi every court ya temu buy na akopto just say German marriage certificate that Lumba ni mama akosha say what dey ya bought ogu na bi kura cassette answer Abusuapanin go fusu put na YouTube so ka say oye montumu na e fake na Ashdown no mo koye no Ashdown ne crow from bat betimi bi ho no what say there be omo kata omo ka immediate family ka amasafo na te say mo obi ampa abada mo obi amana ba mu na omo tu anama wo ho na yenti omo ka bibi wa say we assure you that the authenticity and international credibility of German marriage documents will be upheld and defended. Na say almost just half in now, but say sabi efa Germany awade enkrata ani die ye wo mu ebuo ye wo say de mu esie dufa no ombe kura mu na wo mo agina so abere bia abo ho ban say be obi mu German awade enkrata animtia and so on. Now we also want to say a German marriage certificate remains one of the most respected legal instruments in the world. The Mercedes-Benz of marriage certificate. Na say ye panakra say ye hwe wiase a
Germany awade nkrata eye nkrata ba ko a kyese yemfani agrokra wo wiase yepe emremu nkrata ba ko a yemfani agrokra na se emremu akode emremu tumi ba ko a yemfani agrokra eye Germany awade nkrata nti no bu de Germany na Germany awade nkrata na kura mo abusua awade nkrata no yentoto na se wo wiase ba bia na kampese omo stress aba court ama court aka se onyintu ama Abusuapanin kofu so enso akọta TV so abu krata bi sei enimtia ena o chem se bio ye ka Germany awade krata the Mercedes Benz of marriage certificate na se o se ye ka Mercedes Benz ya tiase na mo a chese wiase na nipa ni bere na kurabo na ewa ni mo nyampa anti marriage certificate wo wiase nyina ofa Ghana ha de Nigeria Togo English memu USA ni ade nyina Germany de no I know the Mercedes Benz of all marriage certificate na say enya kwadu akra enya nkwadasem and on which we say unmatched in legitimacy, integrity and rigor na say eba na say the emudie sitie and say they see eya kronkron na say dia fuso bia ni ho na wani monyam a oyifiri mu a enye yekra emi seso men kan sa akra and after much also be say to those troubled by the notion that the sanctity of legal marriage is being undermined, be assured truth will prevail. Now say omo aboto no mudi out in so say oh ekobani says a court say oh that Lumba ni ma me akosia say marriage certificate we Germany buy no ze bibi to chima won ni ade nti onyi ntum ti ya ware no mra mu a omo aboto nyina no obia empa ba omo nya abotre na omo de omo gidie pass no kwere ebe daddy ya omo gusu tu wana mo say no kwere pepepe ye ebe daddy pa enche and yet also be more say the Almighty God, the protector of justice, will restore in marriage and expose any falsehood intended to weaken its foundation. As in Yamitre Yampon Basa Yadom, a job was thrown asase Basa Yadom, yes, no nation national. Or no, yeah, or no, the Shesa Pepe ye, a baby because what as fast as it so. No, it's Bia, a bian de Pepe no, or no, on a Pepe or no, did you dear Beba, a year our dear mu. Na fe ade bia ye na ada ade bia ye ntro ade bia ye nokre na emma awade seven fa pem no ehim kakra no nyame apa ni na ho ntoma ama oyefo anima guase e wo betwam sana krata na ka it also be more say the Fosu family remains united, focused and committed to honoring the legacy of our beloved Sarkodie Fosu with dignity, transparency and truthfulness. And almost say, "Aya womo Fosu family that Lumba Abusuafo, yeah, which is the immediate family, the direct family of Ayapoku Dano, Mama Jina Jemfi, Mama Yakosia Brimpoma, Afe Mela of Asie, any Abusuafo, ya Opa Akoso Mama China, any one yaka, ya Papa she, ya family confidence, Omina Kaombino. Omo come and say that yase. So omo busua ya omo kabo no ejinamu ejanaso ya omo kabo sonko ya omo any ahwete ekobo sha asase so the omo hwe nchen se bi omo hwe akom omo team popo omo focused and now for omo reata so say omo de omo hwe nyina say that Lumba Sarkodie Fosu ebe wi ase dwumadi obedi e bro boy edwum obeto ye de twe Accra se bi anansa men kan say obeto onyom ede account of obo mu ema ye de do ye ho ema dwum bi kwa ho twe Accra de ben nyame an awade wo mra mu obi an ade utia e do ben nyame ene dwumadi obedi ye nyina nti omo de omo wi ata so say that Lumba na ni monyam de obeye wasase no ena omo so omo hyem kana ehye na ni monyam na nye se bia ade bia emfa ni monyam Sarkodie Fosu ti omo de omo nya wi ata so pa se ebrepemu omo ebeye de omo beye bia se de omo beye bia so de ni monyam Sarkodie Fosu afei omo ya bia eni be da transparency obi abeti ase ena ba akwa ka no se nokre omo pese nokre ena de obi bia mu and so on. The Abusuakrata signed by the family of the late Sarkodie Fosu, that the Lumba, and written by the family press secretary on behalf of the direct Fosu family. Omo de krata aba abonten. Omo chese kwabena Fosu ze krata aba abonten dia. Fatu dwa na by Grace TV ahwefo Ghana my man that Lumba do fu na enya binti. The Abusuansa omo de to dwa no. Yedi ka maka amiata ze papa she. Obi sore ka se onye Abusuan ndi mo nkasa amfa that Lumba wo no a. Odiba konim de o kasa se omo na yi no. So me kasa amfa mo na papa she mpo no. Wo ye obi a onye Abusuan nante fie bebre. Ye Abusuan wo gidi esonko e wo ni mo no ya baako. E na afa Abusuapanin kofi wo so mo kire mu nsem a kire nse. Ense mo kosa UTV kan ye. Say that Lumba ma me akosia say marriage certificate no fake enye papa na nsem bebre no
entwa ye nti be ya eya mo nka nsem bi sa ana mo ka so mo di ya okra se sabi abusuapanyin confuse kan sa ansem no empress gift ehwe no e ma ne ka sa ansem no o se yo ama no kra ampa cho ana mo sa be ka sa dia fa post aba abonten won se Odobroni e din kama am yakoso asewa ho se kuna no omo jitu monye isa ansem am yakoso asewa obi an na nkasa ansa no we sa poster no e na wo mu abusuafo ye immediate family no omo so omo bonyo so ti omo nyintum enso abusua nti we na aka obi na me de bia ya me ka na masre se bi sa na ebetimi asre masre me na abusuapanyin na akofu su mi amini na esu bi owuso o de share wadaroma na afi masasre abusuafo na se mentimi wase da so awom na ekame akwere se obi anya nten wase yinti me de sebio menye busuani sre na mesre ne yemu na yin na ehwe no mpanyufo na kan se papa se opa o maso mesre me kan se na mu de ntia na wo ne yemu ebe ya nka yie no se kwan dem na en ha adwen dia eba 13 fia na o twese na ebe ha ebia nka emoa esanse sa be kwa no kasa post abusuapanyin aye no e na hwe abusuafo no hwefa bi asem o moka so obi tutu mo enye yie afi wo ho asom person ko autopsy eni nsem bebre nti wo hwe sa be ya entiase enya maaye na omu hye nya nti o ho asna ebia mesre meka o me na abusuapanyin ko fuzu ka de chinchina wonti obi asem na ona ye abusuapanyin obeya yie na ebia na nkobwa ti abusua na wadaroma se be yie dia se betumi dia wadaroma anka ne wade hye no nya hwe wi na mo ya ade baako ese ne kache mo ko da bia so mo kabom ene wade hye nyina nhia na obi ahaw tie na mo nyina mo nkɔ benkuro mu de mo ye beboa na mo nyina mo fa komapa enye da Lumba yie na da Lumba yie duru ha sabi mo nyina mo de komapa ya Ghana man so beta mo chi iwesi nyina so beta mo chi na mo kɔba se sa be ya busua gura we ka say ma me akoso ya se wagina fa Odobroni nkɔfo gina fa na mu ate ne ade no ko ye di ho ti wo ka se wo sie da Lumba kra e bia na yie no wo anya na se de e se wonya no mesre na wadaroma minim se na so ma meka wonim nti mesre wa sempo mesre meka wo sana no ahemfo na hye sa da no mpo a minim se na no ahemfo mesre meka ye ru ano wo ho ma o ma de hye ya o muti o ma de hye asem e do o ma de hye pa enya hwe mbotim de dwa to akoto ye ru ano manim se we de mo sre se ebre na adu no enti ase na de bia ma enti kan na no ema mo kwan na nka mo to wo sinsiesi efie nsensem na ansa na maye me wogidie pa se de na no matsam kunya ye ru ano do o ma de hye eti o ma de hye asem no o kan na no kwa ebetie na o ma ya o se ye ru ano na no mo ayeso mo mo yi o mo pa asodwe epenka bom se o mo asodwe nko am da titiro mo kro se de amamre ni amane tie se de kro bia sante kotokon ni mesre meka mama mu so e de asodwe achi na sante man je abusuapanyin we de mesre o wadaroma ti wade hye yasem na eye sa adie man na asodwe mra sanse mentimo asne doso o ka se bia untie obi asem wugina mu akoya yie na ebia na ankobwa that Lumba so nsem fatase ebe na yie na nipa ni mu ache na obia e kan de na manson wa abusuamu na manson e wa mansan mu da bi de that Lumba be ye wo Ghana ha enyom to wode aju e wo wiase nyina ama kencha simple e de enyom kan favorite music so the playlist in the year 2024 na ni kwan se BBC na ba o se nyina ye de akomapa ebe de nyamia so that Lumba be dum ye ni asrese onye no emfani nsi be papa dan kwa ma yi na ye hye mu biem eni twedi amponyankopon ato erisejum nim se abusuapanyin betie na wa ya ma me na bibia enso ayebokọ abusuapanyin de kwa na osu me da se so wo je bre na wo hwe me all by Grace TV so nyame nkan yi na ye ho na won tenanim enkyere brepam ye be hia makra bye bye.